Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı mumun musulmanlar, kandayсыздар, amansızdarбы? Ütüp görüşülür, barсыңарбы? Туғандар, бүгін 25 январ 2022 жыл. Москвада күн 7-8-9 градус арқанда көрсетіп жатады. Короче, күн суық. Saat 10'dan 23 minut ötті. Мен ona inşallah buyursa машинаны қыздырып, азыр заправка кеттім. Заправканы өтіріп, иншалла işte başlayayım. Примерно 11 болып қалса, 11'den түнкі saat 11-12 чейін іштеймін. Бүгін bir клиентім бар, аэропорт Домодедовоға жеткізішім керек. Как минимум 1,5-2 мың береді, иншалла. Ол дағы жақсы. Просто қайтышқа заказ қандай болады екен. Анда емесе туғандар ішті баштайлы онда, бисмилла. Анан туғандар, подписка болбағандар, подписка болып, лайктан басып дегендей. Анан туғандар, бізде страховка жасайбыз, таксиге, обычный, арзан, онча жерлерден жоқ дегенде 2-3 мың арзан номерлеріні қалдырам, обязательно чалып сұрасаңыздар болады, WhatsApp номерлерді. И анан машинаға масло Shell 530, тоже оригинал, арзан. 1 литр 350 рубль болғаны. Фильтрлер бар, ошондой эле Solaris, Kia, Rio, Kia Optimalарга тоже 250-тен, салонный бар, масляный бар. Тоже ошол номерлерге кайрылып салсаңыздар болот. Лично мен өзүм ошол мени майды 3 жылдан бери өзүм машинамды куямын, эч бир кандай болгон эмес. Ошол эле масланы магазинден алсаңар, как минимум 2,5 мың аласыңар. А бизден алсаңар 1750 рубль ошондой эле болот. Короче, экономика кылыш керек да. Көбүрөөк алсаңар өзүңөргө жакшы, машиналарда жүрө берет. Алмаштырып койсоңар. Демесе кеттик. Так, анда эмесе туғандар, saat 10'dan 37 minut öttü. Мен бисмилла линияға чыктым. Saat 12'ye чейин иштешим керек. Коэффициент күйүп жатат. Анда эмесе видеону акырга чейин көрүңүздөр. Ого, долгая поездка. Нормально. Бисмилла. Ертең bir кофе içpesem болбой турган болуп калыптыр. Заказа келдим на место. Местаны басабыз. Так. Белая дейт го. Каяка барат экенбиз? Одинцовага барат экенбиз, короче. Одинцово 38 километр 56 минута. Тресин акчасы канча болду экен, а? Акчасын иншалла жеткенде көрсөтөм. Так, 56 минутада жетип келдим. Не катып калды, интернет начарбы жайда. 1344 рубль. Без маска, оценивать не буду. Так, birinci заказды бүтүрүп, центр жака кетип атсам, мага bir заказ келип түштү. Аэропорт Шереметьевага. По-моему, 1-2 коэффициентнен. По-моему, нормально болот го дейм. Терминал В экен. Так. 1,5 километр 6 минута көрсөтүп жатат. Немесе кеттик. Saat 11'den 51 minut öttü. Так, терминал V'ga da келдим, Шереметьевага. Почти 1 saat. 1,5 мың болуптур. Оценивать не будем никого. Короче, аэропорт Шереметьево, терминал V'га келдим эле. Ол жакта парковкага кириш өтө кыйын болуп, анан терминал D'га келдим эле. Мынтип, короче, акыркы очередке таштап коёт, ага 1,5 saat. Эмне кылыш керек? Азыр машинаны парковкага коюп туруп, пешкому
аэропорттан алып шыққан жерге барып тұрып, кішкене шартеч керек болды да. 15 азыр 1 saat, 1,5 saat күтіш болды. Нереально, да. Ошоны секин попробовать етіп көрөт окшойм. Так, менеке туғандар, saat 5 болып қалды. Мен Шереметовадан заказ алып, келіп, Домодедовоға баяғы өзімнің клиентімді таштап қайттым. Бирок Домодедовадан дағы заказ алыш үшін заказ менен келгендерге заказ берет екен, очередке коет екен досы. Азыр мени очередке койбой жатат. Бул жагы жаман болду. Эми пустой кайтат окшойм. Азыр эми шамды окуп алайынчы, анан көрөбүз да, буюрса. Заказ бербесе пустой кайта беребиз, эмне айта жок. Saat 5'ten ötüp kaldır уже. Azır şamda okup alayım, biraz ötüp ketти. Şamda okup durup дальше иштейбиз. Туғандар, saat почти 6 болду, 6-га 5 минут қалды. Мен аэропортқа келдім эле Домодедовоға. Очередке койбой жатат, ошон үчүн Домодедовоға заказмен келиш керек экен. Бербей жатат. Эми азыр центрге кайтып, saat 12'ge чейин иштеймин. Мен болгону 2 заказ кылдым. Мана, болгону 2 заказ кылдым. Эртеңден үйдөн чыкканда 1 заказ алдым Одинцовага. Одинцовага жеткирдим аны 1300 бирдеке. Одинцовадан Шарике 1 заказ алдым. Oldu. Яндекстен 2 заказ алдым. 2 заказым 2100 болуп тур ровно. Анан ол жактан очередте турбай кирип 1000 рубльге 1 заказ алдым. Ошондо 3100. Анан бул Домодедового бул обещать етип койгон элем да, таштап коем деп. Майлы деп атан келип оны таштадым 1,5 миңге. Ошондо 3100ге 4100 4600 рубль иштептирмин. Болгону 4600 рубль. Ошондо saat 6 болду. Ошондо 6'dan 7, 8, 9, 10, 11 5 saat, 6 saat иштеп дагы бир 3000 же 4000 иштешим керек да, желательно 4000 иштешим керек. Ошондо 8000 болот экен. Алла Таала насип кылган болсо иштейбиз. Насип кылбаган болсо анда айла жок. Центрге кайттым андан, бисмилла деп. Короче, тугандар, бүгүн иш совсем слабый. 5 заказ кылдым. 2566 рубль болду. Saat уже 8'ge 20 минут калды. Биринчи, экинчи заказдар жырдын заказ болчу. Одан кийин 3 заказ, бардыгы 199, 250. 2 заказ точно 199 рубль болду, бирөөсү 250 рубль болду, короче. Билбейм азыр иш болобу, болбойбу, Аллах алим. Saat 8'den 17 minut öttü. Так, мен 7-ci заказга келдим. Оплата наличный экен. Так, 9 километр, 12 минуталык жол экен. Бул да где-то 300-400 тегереги болот да примерно. Saat 8'den 55 minut öttü. 8-ci заказ 473. O, Борисовское шоссе. Заказды алдык. Следующий заказа кеттик анда. Так, 9-ci заказа келдим. Борисовское шоссе дейт. Так, каяка барат экенбиз? Охо, 19 километр, короче, жарым сааттык жол экен. Почти 1,1 коэффициентинен бердиле. Нормальный заказ болуш керек, иншалла. Так, короче, тугандар, saat 9'dan 44 минут öttü. Мен линиядан чыгып туруп эле. Мен да домой түгөнүп калган, уже домойда экөөнү тең иштетип калгам. По делам кылып туруп үйгө кетемин. Бүгүн эртерээк барыш керек. Ошондо бүгүн почти 4000 иштептирмин. 4000ге так плюс 2,5 миңди койсок 6,5 миң иштептирмин да бүгүн. 6,5 миңден
бөлүп ам кетсин 1,5 миң расход кеткен болсо бүгүн 5 миң иш болуптур. Эртең мен почти 10дон 37 өткөндө линия чыкканмын. Ошондо канча иштеп калган боломун. Ортодо намаз, тудасыда где-то 9 саат 10 саат иштептирмин да. Туугандар, подписка болбогондар сөзсүз подписка болуп коюңуздар. Анда эмесе кийинки видеодо көрүшкүнчө. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.